nsia bogana de shimama mamuni na dwuma makwaba de Ahenkan 93.3 FM sabraso ensema odresi o mamuni ese adwana nwumre yi ya de baba sum sa nwume no nsia Ahenkan Kasiebo de shimama ensem ne de si do so papa de abati won bi ene se omam pani na na do dan kwakufu ado de atudwa giremu a wom de hye begwa kwam na wom a eyinam kwanbone so no wom mfamra kwan so mfa nyinam no wom betom so sapa Aswafo wono ena shega na sase nyina da so de atudwa wo kire se ansa ne ye ba besi National Cathedral na nkofo bi wasase no so na sankofo no wo mamam kakra bi ahye omataso Aswafo hwe efididwuma ne edwadie nsam so de atudwa se Commander Sugar Factory no wom adwa du ahomchichemu aduokron wotwe wowura bi so de atudwa ya wo kire se IMF entimi enje yen Ghana hase Sansu enanam sa IMF nsem ya Lord Mensa de ababa tudwa se Ghana pa ya tnon mo atumika kwa IMF na se 11 no eso manfo so bia ma ma konkron Ghana Sansu na nsamfu from abusia na Arise Ghana fo demonstration wo mkoye ye no enkra ya nsa aka ene se tear gas asu na ya bakọ ne amaniboni no asa akwa akwotwetwe enkomo se ye no kra wei anya fufuro bi na nyino yesi adwade baba sum se nywe no nsia Ahenkan Kasiebo na enyimo ko bia da Roma ena ebo aso yasene e osika famu se da mekan ye de aseda wampam aseda soku de wakona kono to so babu na wasi achim dan dwa ahye e konfie ba ko bia atwi nani ene asante atmament adwa papa bi mu ema Jubilee Hospital Perfect Health Care Bimpoma Plaza Hotel B Plaza Hotel oyo wono bodan ni potime ho ena woso okoda ena afi Sansu na ODI Electronics Ukrayamuke Asanso Limited Jumo Herbal Center wonum di nrobia badwa so a eboa papa Ghana de shimaba betimi de achi wo YouTube ni Facebook search Ahenkan 93.3 FM no eye capital letters atro ya kese wuduru ho a na wadwenche wudi egu ho me bekenkan ede amount agyenche kro no SMS 0594 841044 0494841044 Ahenkan fa wote yanka ne bina enumrei ayeme Afia ampofuwa mene kwaku anin kusi bua dumade shima mesme ade ban radio station ne dane ni hwamunti online de woma de atum ena information centers babure dia se poemantam bunu mantamu ene asante mantamu Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo yo bomua ya jibe bia anuti Kasiebo emubati anka ewo End Time Information Center achim asanteman kwasiapia online radio ewo asanteman temu kumase Aluma Suta Information Center ewo jiwani kwanta God's First Information Center achim betnase Alternative Information Center o yawsewro Kanyame Information Center ewo achim achikrum Cooperative Information Center ewo achekrum Die yesu tumi ye Information Center ewo achim dwaha Awurade na ye Information Center achim apreku gode why boafu Kojokumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim asane Kosiewa ewa kosiewa krom Osono Information Center ewa achim esam Abnasemai Information Center wachim abnase Nyame hine Information Center wachim ofosukrom Ena nyame asam Information Center wo achim krobase eye nida so ne awurade Prince of Peace ewa strase Somwa Heba Information Center so asom se twitwe ewo achim dan Intiamwa Junction Peace Information Center wo kokobe Eno sewa Information Center ewa achim anyina se ko Sam Information Center wachim achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watercracy Tokuya ebutu achim odumase Adwempa Information Center ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo achim adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Da Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duapa Information Center Achiase hini Information Center wachima achiase edi ntro papa Tiger enwe to kunja kroko bia tumadigum yiro
ewo achim kokobin aka binadom ewo achim of mempas mo achim asene pisco ewo nyinam kotoku repent information center sakra ewo achim otopa royal ewo achim teshima mejefo tiasman savior is alive ewo achim labikrum omega information center achim dan sda ejapaya junction omintimbrim mighty information center achim besianse obig ewo kwaabo adi number 2 kataban ewo achiase junction adwini ba kufo tim ewo asene bangalo oman se oman mu nsem ne aboabo no nti onu nso abiem ku ha oman information center ewo achim ayrebi no krakra eja say information center ewo achim apoli adeshimama ensem no nkyeremu ene nfitiase enie what wasum oba oman mu adwuma ba kwa miamia ya enso deda pa titu ne epodana de wom taade ye adwuma pa se wom bekopo so na wakwakọ yinam menko school makopo okon ma te saka sane pa na wom ye adwuma nso we nam so amasami ken esanse eye adwuma kase pa na oman so ntumi ndidi wa abra onfa na mommo so okoto dokron ba we kura ode china beboso na ode apodwe ewrefo nya de hu so de okaba ko tumi te dokron be yedu na onka ba ko nso nam ya nti nam de ya ne ni wo ho papa we nam so amomai mu kura ba ye waso ya wonom hwe enzum nam so a ebua madwumedie ekoso na eno na mampani na nadango gufodo manfo beka ya yemu kwanten kro kakra kura we tie ne nanti akobi maso na okodi dwuma wodo bebre na eno na nadango gufodo Ghana mampani enya konya kogina simpie kasie bi so ewo United Nations Ocean Conference a ekoso ewo Altais Arena eno no ewo Lisbon Portugal na etene da dwumadie no so scaling up ocean action based on science and innovation for the implementation of Goal 14 na se brofo tetre mbabe ma enya senketwa omampani we nam so amode tudwa se ezan se wo mu na hwe adwen wo de begu akwan mu abonso ban abonsom nam dwumadie wo ban no eno nti ene ebuza anado za akra aburu ene ode so chebi abrante na asema kan ne se oba ni krom nso a nyemo de gu akwan metre Ghana nya semketwa ehono mu na wampani na nado eyi fila bi se wiase ni na titu ene Ghana fa na babia de omba be ne se wo mo de omaso odin omo so momfa kwampa so nyinam ya no akwakoto DDT ya no akwakoto we enruboni no de gu som na no no wugani no sesa a obekọ ba bi no bi so awemole kama no de aso ahomam no otwe wo ya ba jujo eba eno no osemo amufa kwambo no so yinam no obetum so sapa sansa ban no ontina onu mu hwemo din keke ode hyegu akwama oba betum so sapapa omampani nanado ekase na oche se sebsebe impredio no ya ban bi otinte so tofuma onsa fantakrama fa ena so tumre so a okiresi we nam so amampani ya fanton se omopo momre finfin mantom Cape Town wamna mehe se de mabua aferifo pa anya senketwa omamo fishing vessels ene de eka kan wo mekonso su koyinam no wo betumi ede de dwuma yi. Ghana has adopted a marine fisheries management plan. Its principal objective is to protect marine habitat and its biodiversity and to mitigate impacts of global climate variability and climate change. Ghana is also implementing a national plan of action to fight illegal, unregulated, and unreported fishing. In furtherance of this, Ghana supports the ratification of the Cape Town Agreement on the safety of fishing vessels. We believe that once ratified, the Cape Town Agreement will guarantee fisher folk the same level of protection as seafarers. There's only 1 year left to ensure the success of this agreement, and Ghana joins other member states in calling on all nations to ratify the Cape Town Agreement. Excellencies, let us all commit to a greater course of action to support the attainment of SDG 14, which demands that we conserve and sustainably use the oceans, seas, and marine resources for sustainable development. Amampani nanado dankwa kufuado esa de tosu kiremu se oba Ghana esoso odwan kese ne munketo eyimu nam no omafo bi tubola gumpa enum ene so bi agya na ye ma otwe na okwakoto agum ade o se enmo ne we no munya tototoche enum ene so bi yewro ni fi a oso de chede na okoto agum ensu ankese wa eputitu nkramantem obekọ ehonum na nkofo de agya na bia ade o se honum na mfama fa ho ye pa ehonva mazo enyu te ajeje tata ma otumi de obeye kama omampani si sanwema weni na ban no ehu pa na wo ma fa ho adwen papa won be sore atia sanwema weni nara
I want to use this occasion to reaffirm Ghana's strong commitment and support for ongoing efforts to protect the ocean, particularly the fight against the menace of plastic pollution and maritime litter. Indeed, in September last year, Ghana was joined by Ecuador, Germany, and Vietnam to convene the Ministerial Conference on Plastic Pollution and Marine Litter in Geneva with the able support of the UN Environment Programme. The draft resolution that emerged from the conference, through the welcome leadership of Rwanda and Peru, was tabled at UNEA 5.2 in Nairobi. Eni amutiye ya Ghana mampeni na nado dankwa kufuado ne kasa ho efa United Nations Oceans Conference ekoso ewo Portugal enono. Jankwa yanim ewo enumre nonsia Ahenkan Kasiebo no emwe. His Excellency Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo Ghana mampeni eno so ne da ye share boss Erade se wo boa me na se Ghana benje kakraka wo de mame se metra so metoto ne masa mampeni a mesi aso da kakraka de ama cathedral na busia Nyankopon so de ose yoyo otie Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo sufre eno wo de Ghana benje kakraka nso ema ano na wo de ma ano na awie duru se ono nso behwe na wadi ni bohye so na bohye na busia ayire se benta sesi epesika ya edi kodu bi kura to abonten se wa weska akra no fatum se kurom na empanifo nso nya kakra emfansi sa national cathedral no na sa cathedral ya semu na busia ebi mkeka se na una wo hye Nyankopon bonte adenti na Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo Ghana mampani chenchina atwanwo jisika Africa na for ho no mansa no wasi cathedral ebi mkra se ya His Excellency Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo ene Ghana fotosanfo kanofo wiata wonom ayeda call ayeka na adwuri sika ho ha bi Africa na for futuom edi akwa kwhye sa national cathedral ni mu na national cathedral no so Ghana ho beka ya asase na ye kwa kwasi wo so no na ye nkwafo bi dia na nkwafo bi wo so ya nya sam kitwa ni eda hodro na sisisu nyina da ye dwuri ni nyina da gui ansa na national cathedral ye nya asase kese na yasi ewo so they say dem so mo foundation wo munwie wo mundu lent wo mundu mfimfi kura wo mugusu atetase ho no mo a na asase no ene oswafo no ene hwensase ene natural resource Nyankopon eniom ode adom ye hyehefo na papa ene hweso ya eda na bam orumonyamfo Samuel ye abu jenapo wode atu dwa ya wo kire se sa asase na wo masi national cathedral no wo so no ya ade se enkwofo no mo so dada no aban sorte wo mo aban mom kakra bi amwo azika kakra bi ahyehye wo mo nsam a ya pam wo mafiri so ya say asase no de abaye aban dia ana say abaye His Excellency Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo project ne dia say wo mo ehwe atoto nyoma hwe so metimi apagya national cathedral no asiso ene nkopia mu amra hye bedwafie parliament na bra wa kasa no kire say na sa asase no kra no na ye ankura dwumakuo bi ne wo mo asi wo mo dana so mo ya dwuma e wo sa asase no so ena afa aban so eku ahudro bi nso no mo wo sa asase no so na nti eku ahukọ hia ase ebe yusu asase na de asi national cathedral no na ehun so asa be hia ase pam wo mo nyemom kakra nti ya ban se bibi kakra bi ade ma wo mo dia aban ahwe ayesa asede no. The land on which the National Cathedral is being built, the significant, almost the substantial majority, number of occupants on that land were public institutions. All of these institutions have been relocated. There were two private entities on that land. Those two private entities, efforts have been made to relocate them. In fact, as I speak, one of them have been relocated. The second one is in the process of being relocated. So the question of compensation does not even arise. Article 257 of the Constitution vests public lands in the president. What government is doing, of course, you can say the relocation is compensation, but I mean monetary compensation does not arise. We are relocating all the entities which existed or which occupied the land which is being used for the National Cathedral. A good number of them were public entities, so they've been relocated already. And the private ones are also being relocated as I speak. And Mr. Speaker, let me conclude by assuring the House that the matters to do with the land administration and dealing with issues of land relating to the cathedral are being done responsibly and being done efficiently. Nipa wote ninkai eyo swafo no enehye Nyankopon ne omode adom ya nyina so de hye hye fomo no ai godu ne de aka ka ho nyina da
papa na hwa so nsasen so ka ne ho ya won na hwa so wo Ghana ha onimanyamfo Samuel Abu Jenapo na yemra nsasen ani osofo no so na hwa firi dwuma so ene adwadie nsem so Minister for Trade and Industry onimanyamfo Alan Chematin aka Alan Cash na amafo bekia mo behia na nse cement bo edi cement edi si dan de sheshe concrete ye dan nwom ye ni bo kwosoro pa eno nenne owura Chematin nya akonya ko Ghana mraship gefie no de tudwa chem se enye omwa na mom enyomom de cement no nyoma nka se ye de ye cement no wo mo krafi ama no ne ena eba na ba bia mo ko krafi ne bo akosoro nti eye de yam de bo man mu a oya na so no so twa so otum se de be ya obetumi atene Canada chibi ne dwumago ankwankogu na onimnyamfo Alan Chematin chema de nti ama cement bo so kra bo aye den se COVID-19 defo ya ka hu bi tina mana kwa akobasa no na ne wo Ghana mna shop jefe no sande tu dwa chrem se ne bo na aye den no wo ma se de ne se wo mbehwe ama man mu bibia ye moderate broni beka ne sa yo bia betumi atobi e de ade ndwuma enu nti asosofo wonum hwe envidi dwuma so ene wo ma hwe dwadie nsem so no wo mo ene economic management team no ena afi cabinet na tena sa wo mde nhyagu akwam a enema ne bo adendenden e wo ma mu titu ne cement no wo mba behwe atusu sasada be ya ne bo no ebe kofam kakra. Cost of the main raw material for the manufacturing of cement, which is clinker, an imported product, has experienced significant upward adjustment in the recent past. In addition, Mr. Speaker, as this August House may be aware, the supply of bags for cement has also been disrupted as a result of the conflict. The Economic Management Team and Cabinet are currently considering a series of measures that would address some of the internal factors that have been alluded to by the Honourable Member. Onimnyamfo Alan Chematin sa to so kan biem se esan so akwakoyo so fo hwe envidi dwuma na adwadie nsem so no ene wo mbusan se Commander Sugar Factory ayoman eto ayatide awuram se edisi na ya dia ye asichiri nanso aka hono mo ene mbusan se na de na mo ya fa ho onimnyamfo Alan Chematin jema adwuma no wo ma ya eni akonwa masesei wo madu ahomuchichemu aduokron enwotwe 98% na saka 2% pe na Commander Sugar Factory no ma wie hu dwumadie na ebetumi afrasa ya sichiri osan to aso kan biem se enam saso nti acha kutansa bosum na wie ya de July ending de na wo mo aya wia wo mbe frase ayabi ayese ampa de wo mo ye ni na no atutuma afidie no betumi aya sikire ewo omemu ana. Mr. Speaker, the Commander Sugar Factory is currently undergoing major retooling and repair works, which is about 98% complete, with a projection to undertake a production test run by the end of July this year. Eni amuti ye osofo hwe mfidi dwuma so ni adwadie nsem so Minister for Trade and Industry onimnyafo Alan Chematin aka Alan Cash. Chirawagin 0594841044 0594841044 Ahenkan ede amount economists ya wasanso aya research fellow ewo Institute of Fiscal Studies aya Dr. Said Buache wadi atudwa ya waba manie echire mu se pa Ghana senia ya bobre ewo sikasemu akwa ye no ho electronic transaction levy entibi nyen yi lady nyade obeje yen ne age yen china na woto ne kasa so en wo ba mane echirechire mba ba mu doso mu wurawura ni ntruo ni nani asese sese pa no ho ase bema ya one fan size wo bema sabi o ebi kura no oba kura hu bi da ni wakwafa be oba premani ba fo wanya lista ubetom se wate ase ubetom se krom na wase sese pan wa ho emfa to am ye sese no etese Ghana economy no ayese bema ya wonfa bada anaso woni mu ba ana Ghana levy no so akwaya se oba wono waso na ne naje fom ya bran wananti mu awurawura mu amema tenten ne akese ne adantamu nyina wa wate azie wo mawuram
enti hwehwe sane ade na sitie ubetom no wase say no Ghana economy no enya ade a to 11 nim say ayese man ho no enfixe enche kra enche ba ku say enu say economy hia dwumofo aduro ni bi enche ewurawurom enti say no say yanhwe ye na yampe kwan ya betimi afa so ema economy no agira ne nanso yi a Ghana yebebre sanse 11 no ono no nyaade a wo ba besoso ba bia so onso so ye so baku se sanse 11 nduru ba bia na woto ne kasa so no wo ba ma ne echem se de enti a wo kyerɛkyerɛm nyina ne se Ghana bra so si ade ani ebekyerɛm IMF IMF won mo ano betimi aboa ye no mama ensika kakra bi ne ade adandan ye ho na se ankwa yesa ne ade ani to electronic transaction levy so a 11 ni dia nyaade obeboa ya bra bom ni asetrem Ghana sesi kasam no atete apansam se kontebe wo to ne kasam wo no wo kire sehwe ya pedia Ghana ama ya bofom se etua number 1 enkwafo no soro mu se ye Ukraine o se nya Ukraine bia 2020 election ye sika kom wo se sika wura mu papa election ye ko ye 2020 about Ghana for de ebide aboba kwate twa kokoto aba no wose sika kwom too much enu nti ne to aba ne wie ya besi na enya hoto e wo Ghana ha na afei kakra bi obetimi aka no se covid nso ka ho bi batu hwem pa bato ne yakọ 2020 no so ma ye hu kwom enu nti na Ghana ya bọ fam ti abeya we are marching to IMF ya marching ko ne ye hu ntoye You've lived in the Pranos and Kitty, the project in Intimate Sevu Babiacano, Amano, Sikasam, Adru. In fact, fiscal hole, and Mana, Abed physical, as soon as you live in a big even you live in Ancasano, Umunia, the Ocean in a Francamus in Sepuma, and you live as some. The son said, oh, man, or Bobusia, could do baby, not a Jones, someone, a Bassano. Busiana wode bono bedu bebi no omo de busiana ma no ombe yi omo se ebe twa omo se firi so omo twa firi so afide na ajija. This is what has happened and covered by unfortunately 2020 no so no na election year and no me no na ba no so covid na amod spend for election ho esika aba no say no election ho enya de explore Bank of Ghana for some ko borrow about 10 billion to COVID revitalization abesi karum ke 1,000 2,000 1,500 when they revitalize COVID Ahenkan FM. Pawuti ninkai economists. Aba nonsense kasam hun sound de bapa wa kwadri won pa. Dr. Said Buache no. Na wato aso biemu anu wo kire se. Sa International Monetary Fund IMF no. Wahu kane no. Na wan shut down for ni team masa IMF. De san say. Obron sam che wade abaje no ho. San wonim sa IMF no san na sitie san say conditions bi omde be ma wo say ye we menye we kra na ho san fiafia ho no krampo no e chenhwe nanso say baby Ghana sika se makwa akoduro no enti na say die wa de nsam ye no agusoro e de ne nan mienu ya gu fam say Ghana yan saranda ne yanko IMF san say baby anyoma akono se ya ndwane anto IMF fu anyoma beji agu na Ghana ebebo se to asamo last na meka ebedu be busia na ye bokoba ye back no kokoba wo ne bi enti on hara obi abeka so na ma ne koso e san se ne ye sabo busia ne gum ekoba awaba ana ko do be bi mo dan grade e credit ne enti no ko euro bond wa rent interest on the ma wo no after credit be collapse o country no enti oba na ko euro bond enye ye bi anka ye na anka sapa de na unipa maya wunya independence since 1957 enti kan wuntimi no hu so maybe me sa ko do be bi a ekro aba ya kwa ne kro 2 na o mame eno papa so okumia ukro be wo se na wo sunsan so sa enko yie so o mame na anchu antana se na papa anchu antase ennia mo wankeka mu a e bi ne kro no enko be bia do no so wan hwe ne antman kwa IMF no wan hwe a e ma na fe de Ghana injija anya bia anka IMF no ke ye fo so so do be bia I was maybe ye kwa IMF no mu ye kro no ne tikam e bia etima yie Papa Wuti in Kenya Economics or Sansu Research Fellow our Institute of Fiscal Studies Dr. Said Buache
associate professor wɔ University of Ghana Business School Obinfo Lord Mensa de atoja se Ghana yɛka se yɛkɔ International Monetary Fund IMF a ne apre yɛ ho dodo esanse yɛgye 11 to me frase di dwuma tete pyo no enkyɛ na yɛnya botre kakra ne yɛhwɛ de 11 de ba kodu eni kwanse abepre ho kɔ IMF CCI na adenti ɛna obisa se yɛgye 11 atuma ɔmanmu mobile money ɛyɛ de bia edi ahimo ba bia wɔ Ghana no sei na obia send sky yɛbɛte no obia sane yɛbɛte no obia sane yɛbɛte no nam siwe na ti ya san beko IMF osi dabi si ya san ko IMF pa dia na se yankasa ye pre ne ye hye ho akonfo ye pese de kakwa ne ni ha tse bia bo practice ma owure chese data be kakra o san to so say Ghana ye sikasam no ende no ho enti empempi ya de o se ehwe ne ye pa san se onkrofo de na so so ma ne mo na so so Ghana ye sika na ende no ho ate no ho ena eye ye nyama odon kitinkitibi owure sande to so de adese tumpenfo nim say se de ni nkaka no ile efi ne efi ase akonta na mai de ne mum yenya botre ne nhwa ne makakra ni kwase apepre won ka IMF yen fanton chiansa ne he de ile video ba kudu yenti Obinfo Lord Mensa. Remember, the Ghanaian economy is not an isolated economy. It's not an economy that is sitting on an economic island. It's purely globally integrated. And so if the globe is not doing well, obviously it has a tendency of building up into our economy. So let's wait and see how things go as we move on ahead of time. Now, the question now is, if we go to IMF, are we going to scrap the E11? The answer will be obviously no. So if we do not scrap the E11 and then we turn up to IMF, for which initially we paraded the E-levy and then the fiscal discipline as an alternative to going to IMF, then it tells you that, hey, okay, fine. Now you've bait us for going to, for introducing this E-levy. Possibly you still want to go to IMF. Is it not indication that you want to make money, more money available for government to spend anywhere, anyhow? So if it turns out that within just 6 months it's not working and you are reverting back to IMF, I see it to be more of a suicidal because it will breed what we call policy uncertainty, which anybody that is looking externally in our environment will not be happy with. Ene ya muti yeyi eye associate professor wo University of Ghana Business School Obinfo Lord Mensa. Jenko yanim ewo enumre nonsia Ahenkan Kasiebo no emuye ba betu se fa straight enkrampupuni mantem ne yakọ ese tear gas bi nanu ada tear gas no mde ko Kumasi Senior High School no omaja kakra ane so omo san so akọ spray bi ewo nkran se ya no kre se nya no kre ye be kwa akọhye ke Asansu Limited yendida ke Asansu Limited eton swinging wheel office chairs, quality wooden chairs, authentic bookshelves, papabi anunti ya pebito fagu office na ehwo mrenyam no wo ma wudra na office ehwo hadodo ehwo nyadu ha kwokretwe bench bi esiwo eye nkunyo enso nam nchen 1 minute bia na enem papa mesro mama mesro office wo ma ho enye neat ma ho nyaduru Ayeke Asansu Limited nkonya swinging wheel office chairs, quality wooden chairs, authentic bookshelf, papabi enti kwa na kwaje wo de fa begu office wona bibia anya kama sek wadabraka Iran clinic kwane so behu wonom anaka neshi Flamingo Road so ke Asansu Limited wo ho ni nkonya ne ehu hwe de tisu se ehungu ya ho da blackboard bi esi ye newsroom ho whiteboard ehu da na eda akwahu hwe fititam ye start Ahenkan ya bie abe table egufia ha nyina hu da ke Asansu ya kopebito fre dosopuom baako baby a wo bia de fre penifo 0244 568014 0244 568014 and 0243 127668 0243 127668 Ayeke Asansu Limited, home of quality office chairs and book shelves. Now office where come and ya come for Asansu dia mo we no Mr. General well-being so to say one kasa oni peduam eto saying Jumo Herbal Center for the Jumo Herbal Mixture ba.
na jumo heba mesha busuan yi wasum pasa wa bi buram no samfrum na men kanchira juma edie ude malaria fever etu ni se te obu asmisisi menai wan lege de bia no otoguso adan asasa bro ssb ache no pebi no mebabwa obabu wonso ane boso menya duru ye pa mu mfimfi wono mo a no ayesa bosom enyo no a nioma ekoso anda jin bibi re no nti wuchia no kura wonte obekama kama bi mu de ehu a chese omutimi kamu ani edoma akoto hospital mesra ema sa ha we bi nteto Ghana ye hye na onya adwuma ye na wo the menstrual pains so a adwuma no be frunsa enti nom dwuma heba Mr. Nentu ase entem fa man obu aso me dwonku mafu sabe meto misisi jese de bia no anka se nipa obo ya yankopon bo no ba wiase de bia rada ni nipa dia ba bi eya ne ya pebi nom typhoid stomach ulcer ebeye fro uyo ba bema na uyu ba na se uyu be ma se wo kwadwonso na hu bibi fitem mesro white fluid hey esenyo megudwa aniti kwana kope jumo herbal mixture ni benom jumo herbal capsules eno so boa kwami asante mwanya bi omode no enroi yeah jumo herbal capsules no kwami asante de wodi nwa dance ya papa ohiri so botoam makatem no kwami asante botoam ejuba so botoam a eye jumo herbal capsules low sperm count everywhere so we so na tinka wa fam kusimu beka chos atinka no wa fam a emoa enti ya pebi no ba ne ba manyina da obu agono waje bosu ko ba gono yanu ama wobusebusa nam tantanu abusa na woni gono adro oh na chale gono matiti bio mesra ha ho ko busebusa ne yemfa megu anima ase eyadwuma herbal capsules eno obi wanso a odepuwe ya meka ho asemi ate agu ne so ma ono anka so dwan ho anwa ya pebinom wate ase na emwa na dwuma ne dia mesi ya botoam a wu kwami asante ya botoam awurampo etu pebi ato a ewo pharmacy shop biemu titru odan pharmacy bu ochini badra store always Kofisco Kennedy na Natumasi LB Amwafo wo mu nyina tonton bi ti yakobisa ana do so pom frɛ 0244 043 110 0244 043 110 ana 0201 672 578 0201 672 578 nani jumo penny for ntwetwe komo afei ODI electronics wo botoamu no wo botoamu a kwami asante na me nyaa ne wo botoamu no na wo hwe TV kwami asante so no botoamu sa na otimi hwe TV sa na wo yi fridge mu nsuo nom eye ODI electronics na abo kwami asante to otimi botoamu a free obey say continue na kwami asante gina na so obotoam NTTV ya be boost energy no eye ODI electronics fridge ya odi adokodoko dia bi be gum na ye kama na kele eye ODI electronics deep freezers gas cookers blenders kettles washing machines ni gina ye ODI electronics enu ntini buafo ya Ahenkan 93.3 FM ube wiyan sika no betime sope sompian utua wi anu abefa wade sika bum sukura wa fabra na befa ne bum ko ODI electronics Ahenkan FM ha ne ebutu 20 frempanyfo untimi mba 0550 900 600 0550 900 600 and 0546 557 175 0546 557 175 Enie me pacho oya we ni na no na se onya owo pe faniko bia owo na ni beje pa eye B Plaza Hotel odane ni potem die no challenger
o so timi bot wa musa ahoye kama pa ahoye kama pa nteno no ani timi pa cho onye ohwo se obaye obayifro obesrawo program bia edan no ebi gro no bebri na edan bia abagibia so no de ni papa bia bi wom me pa cho edan bi ti se urema obenya tv wom fridges wom air conditioner wom orthopedic papa bi didam ene edan bia so ejade ebata ho ani nti AB Plaza Hotel honum ye different extraordinary hotel ene ti me kanfo no mo ediama achimda MTT di kwanso na be hu dwuma kokasie wi me patro hye no so say afidio de bekubia obenya ba bi apake asi security service adwuma wo mo friends wo no anyina ma hoden ahye ne ma enu ntade ankwan wo entumi huri esanse wo try a onam bebu mesre wada hwehwe wo machi akwan wo achimda MTT di kwan no so a obeku anim be 100 meters per na wadu won mo eni dim bomodin afre wo mo 0249 enkomo bia oni mundi 855 396 0249 855 396 and 0243 118 500 0243 118 500. B Plaza Hotel is specially made for holiday makers from abroad, Kumasi, Ahenkan and afar. Jubilee Hospital, perfect healthcare. Oyo yalefwa eya ku Jubilee Hospital. Oyade no mbehwe etu ase diamao. Die den so kwa yade no se akofra umojam se akofra unsu ewo widie no mu se akofra wuntinu mu se akohye onipadua no mu ankasa anan honam ne na ko diafra obi bisa se nti ombe da hu okwa wo mo lab ho no ma wom mfidie na hyemu ma enti se odwonso na wo som de test ombe gye de test umoja na som twen test ombe twen test ade bia di ye nipadua no mu hwehwemu no sa mfidie no ebi o Jubilee Hospital enti to okwa so a ho ko yade ne ekutu ase ediama na omu detect omu hu yade kron so a ne ahwama hu adrodro bia bi ho ye ntwa ma ase kwato abonten sa de na etwamu tu hospital bia ne etaye osan krati tu hufo na sesa wonsa no ko Jubilee Hospital na ye nhwew entu yade ase kama mfama me pacho oba wo fafuru eya ko fa ko che Jubilee Hospital fo wo mo mudwe o mabaso mbesum nipa ti nipa onwema de wo mo brema ne pa ena nipa onso adwuma no mo ye wo mo se nipa yade me pacho oyo ba ofafura ko wo mbehwa mbekira akoda no wada ye wabutu ana onda ye nani afira o ta friends ana de oye bi ombeka che na onso kwan a obefa so akrakra no onu wi anso mbetene na kozisa akoda no benyini o betumi de banti fufu ala atu ene de keka ho ena biem ebi akwanhye bi asi ana mpofrum ye pese ye operation gidigidia wo mo bia kese ho no mo betumi aye ne kama ena scan bia anso mutwa wo mo bribiom ne ayarfo di nkomo ana obi abo no bia di nkomo obi on ma ne de enya yade kasa keke no hia na o mo ne no akasa kama ena wo ani hawo bia anso se eta na asiso se afira unhu ade ye ewa na prunso ade to so na wo me pacho ko Jubilee Hospital mo eye clinic ankasa ade bia didi djuma woni ani hu no wo mo wo bia wo mbehwe atu asedi ama diabetes and hypertension wo mo ne clinic wo ho canteen wo no ma so yarefo no de no kwa aduane opibi obenye bia di ehonso insurance eye djuma mo nsampa insurance no eye adwuma usika ketua bi enam insurance no baby on ma say insurance na nya adwuma mpo utikra pa na do kwa obedwane sika obetua no wa beti say yes onuko yeje gynecologist nyame adom gynecologist no enya common wo Ghana enya common e wo Ghana odan hospital se wo ha msi na Jubilee Hospital pe ena wo gynecologist Jubilee Hospital ena wo gynecologist na gynecologist we kra no o konfanochi Jubilee Hospital for modern money o monka nkonti ena wasa ba ha ebe ye adwuma eni timi patcho ko ho yo ba gynecologist no munkwa ho adwuma no ye problem bia so obunsa ufesi challenges ana ufefru pe na wapon fibroid oba wuntumi nwo oba wuntumi ja na jompa ibo no ja enduro ne ayi a wosasa no na nyoma bu on ma yen fanfa sa nyoma no kona doctor enhwe obenfo enhwe me patcho moja free wa brambunsa wa wode no epia bako ye bepia ko problem bia ofesi so oba no fa kona gynecologist ne hwe wo Jubilee Hospital enidim achim dan amantra ufra aboabo call down sending fa so a bridge ne foforo na wo no no ena obi Jubilee Hospital from 0244 575799 0244
575799 and 0241 784 645 0241 784 645 Jubilee Hospital perfect health care. And then apeso bonde ru fa Brian Kefim ye station ko akire ye Kenya brema no yin ba ko ba ko tisabrofo mu number so ye bon comment nipa opeso ne di dwa no o target no ye hitima na afia ma wani agi o ye businessman and obi biade bi opeso de call radio so no bomodi afabra Ahenkan FM ye be hwa de akuta na de opeso bonde ru no na ya ye package nice one e de amount from marketing manager 0244 290093 0244 290093 enono afe yanto Kasiebo no eso ye kwa kopiem ewo enkrampupuni mantamu na ensemu a ebubaba ne se ne Arise Ghana group for demonstration ya wa mo de kwa hwehye so no tie gas ene ne ho keka ho akoso ye se kopiem akwa me nkroma interchange de so asek Dubai hwa kra de a ene ya totototo ka ne sen kwan na hodro bi so ye de nkrado ene padlock atutum se twra bam ya nya sam ketwa na video so ayensa aka usha na enipa bopeso na ne bi mu tototia gas ebia na video dada yankwa homa ne so na yane yansam troni na entwibosi akonkwa twetwe nkoma na ateme nka maaju o ejo so mini aba na asamu ya me kan se wati bi pa ana pa ma bi pa yo na aya no krasa no kre mini aba aya no kre pa sade munya ne ntie no sa na etie ene dey na Arise Ghana for demonstration ama bohu de ru na abrewa yipuma kwa ama etimi ba so ewo obra sport eno no ewo circle enkran pumpuni mantem no emu na de ekoba ne se oye channel sen company for etumi efi eye obra sport na omu ekokopiemu ewo mampani atena Jubilee House na hwe mo nsedi omakuti ewo krata so no omu entumi emfa enkoma mampani na eno na police for the asemi ekopiemu ewo court ekire se da bi se de atwa tidoma sori ewo bibman ahodo so no omma kwan ama demonstration efri Jubilee ekopiemu Jubilee House anwe ya edwi ni enebe sadia court nche na for monsa no na court share se omunye demonstration no efri eye obra sport na omumfa nkopiemu ewo Independence Square na omumfa petition no enkoma mampani ewo homum eno na Arise Ghana 24 chese da bi that's na court Canada nya ade omude ebeye adwuma court twini mu kosoro platform not afre na batwimpo asebe enya ade omude science no ebeye adwuma enunti ewia no be donko eko no mienu bremu no na that's why ewo obra sport ema eye police sahene IGP ene na pamfo eba obra sport ho ene Arise Ghana 24 eba ebedi nkomo eno ena entiasie anya adwuma enam so ema mabura na omoyo yekiri ehya ase toto abo any niema ekwa politic force so any so bu aka se bu men ka se pete me so eno mo di abo bura politic force pa eno na am so politic force nso eja etia gas mu any ezu share ni go makai mu bi egu omo mu ye demonstration so a that dey ka say there a politic force no ba ko dumienu eno mo ho aka ye don agogo police aya sabia ena fi ye man to no mo yo ye chenu se munsia a politic force achoma omo ebo politic force amoma ye mu ehihemu Immediately, Motia na esta enetene Arise Ghana demonstration ye ewo enkran populi mantem no ankwa ankowi ama edoyi nipa na abroman formu ewo obra sport ene ni potemu ni atese ndisi fo dia chawia ya fra wo bubo ayi Sam George mo na that time na sadie we cause no mo we he Mini abade tene se Sam George ni owura Pablo ono eye NDC emabru anobo afo no abra omabru ni omaji se Jubilee House wa eno mbekọ na ekoba se ene sadia e se police 24 ene eye Arise Ghana 24 eye nhyiamu no efo no die ya mi anim ni bonsimatiko ye hu Sam George ene owura Pablo ewo hobiem empo Sam George na ye nanim se otai eye demonstration etikra no ye hu ni bi ma ko se nyumre ya bi se pinten ba ya omo aye press conference ene ye Sam George and Sam 24 na me bomu din enya dia pinten nimpo no na omo wa stipia na omu ni ho Eyasamu
den papa ya da se pa nana ene wa ma ne bo a odi asom ye nde enumre tiao me da me de abusuani pa ya ne twetwe nkomo ya ma ne boni nana entwibo asiako ohun video na de bra YouTube any Facebook na be hwe ye totote ya gas na we mo amokwa wo ana egana police service for no na no mo share do fia we do mo chan aifo hwe omokwa ko ti omo dia katakata omanim ya nyansan ketwa tia gas o enyansan ketwa ti arise Ghana demonstrators ne eto abonom so to tia gas ahoyi yesema monko sa de mpanifo yo mu di anim ne sa chenchena chia omo bekọ Jubilee house ho Kameka Jubilee hospital kwa mo bekọ Jubilee house ho enso yesema mamu ndru ho ye ti mu mpanifo no mu wan se eto de eden no Sam George ne nko ofotrum okwaduo won se mu maburu ba ko ani apai nya Sam George ne nani pai yo ya bi yankwe obrempon opokuware we 1874 yen tama ye wo foforo ni ehun bi ne e demonstration ati enkurufu bi na enkurufu bi be ye ya wa demonstration be ya sena den times no na Ghana na ne do die so no ko die sika bi na yante ase ese egwa ko die sika demonstration na ni dey ni zan ezisa bala zizaza ezisa bala zizaza kwa we pa ndo mu yeti awan yakufado yakufado nwa mani kwado ukuro abuzafo opoko fi chebi this year ai mini abe mapa ebusuani people ese no na mkra ne from yakufado nana kikawo na sese nana wa boluso me fe chebi de omo mtunifuna na mabibi abasa ina so obobio oh there be omo mtunifuna afuto ni senior presidential advisor oh afuto ni nye obi obeka na ado oboa omo mtunifuna na funa na sen na afuto ni akwala nyame oh there be omo nsi form nti omo kwaka kire se we form ya na wafa because ono onama otikem onante form me ntwa no on top your water sanka gwon ko form to say dey ko form tourist ni nti omo enka mo be unu gwon fancy cathedral da omote da o ma bo ma girin po so besi na on top your water on to fufu on to kokonte wo kwa ho onim on ko dwom nkoto into stintimantus into mo mutunifo no omo so na edwom ye bodiefo bibiefo into ka kira na betia sinto omo mutunifo no omo hwe ho yi eti na sunte se ye se Ghana han mo bia su se bodie ni kro wo afuto no tu a omo ekodu omo mutunifo na omo so na Ghana fo boa NDC fo na yesa eti na enwo mutunifo no afomafo ka futufo wala osafomafo kan wa se me na me se omo mutunifo no to ka ho a so no to omo hwe ni ye omo mutuna na fo no omo hwe ni ye why enkofo bi nye ebi mo na ma enkofo bi ni mafuto omo afu no omo dwen nto omo dwen Ghana fo ya mo check omo mutuna na fo no why nto wo se obi firi oda aka ho mesi honorable nto ofria akwanya ye bo opinyin oda akwanya no suku nsem nko ye bo osofo da suku ano apomdi nko ye bo osofo hwe apom na se obi ntu na nadofo na se pinyin oda omo mtu na nafo no omo no yesa efiati se fia uti hai wo ye president unkodwem enti ni kra na hia eti se kusi tofu se kusi tofu efia omo boa uko de adwuma ndc fo ne complain mimi problem is futufo no wo ho but omani mu hie na aye no afutufo na ka chana na se ndc fo na e kasa ndc fo ne dom sa na me ka chiro omo kom se ndc fo na wo mu ye ndc fo no so omani mu nya den omani mu ode nti omo mutu na nafo no mu sa omo na nim so maji atum so omani mu aye den ana amaji atum so omani mu aye den omo si omo be si omo nim so omani mu aye den but omo mutu na nafo no omo so omani mu ye ti mu check omo mutu na nafo no some so mo da fo mu ti mu ko bi sa why omani mu de mu aye den ti nana nkofo na asesem nkofo wo mo chebi master chebi ni de say de me free chebi de nana ne nkofo yi de say me nye chebi ni mi free sorry
Everybody na go for. And we go tell lad be. We go tell lad be 1.2. Na nansa no. Boso me ba ko pe. Unyusu she. Unyusu you. Ya kra ye tena fia he. Nana. Ye yanti fi. Apo, and o kala do chem si Yambu yanti fi o. Na uti fi ayi. Mi fie anopa, mi fie anopa no. Ye pon na me ko fie. Boso me kwa kutwa lad be 1.2. Wa kwhwe ayo. Ko fado. I am pana use. Nusu for no nkasa mo ai. Na se de. Ni se de nya. Mu sa ifo no. Aba na musi fo no mo ha no ai. Se mo kancha na se de. Na se yanti bi mu nka ho. Poko. Awuti mi. Esa asa. Is e hwi ni obi. Omo ni hwi o me bi. Is e face the country. Na se kwa de ye hunu hwe. Ye se de no be. So mo nto bi hane. I'm tofu until I'm man more better why? See if you are there. Quite comla. I was your for some at your man, my dintinum super. Unum super de amasa or manu member the amount. And I do that kwaku for one who so no ma want to so do go be no abeno. I standard do stand on where kufa say be anum on no my common no on no ma ko to to say free on no ma oko bank free to no standard on no standard okwam se me no so for standard it no bank ye free and one no be anum o your wedding engagement adoring Debia we bianum super and one standard mineral water 0547 33 43 85 onoma na chese bibia betime ayekama yamobo asem so ba kumienu me sana fe yenko e obrempon opokuare yan sha se free Paris Saint-Germain me no kase de Paris Saint-Germain unu se be ka kire wo se enkrofo no amupe coach esa se Mauricio Pochettino papa no wo mo pai no na ne yai wo mo ne abrante coach na chese OJC Nice abrante fe Nicolas Gaetano wo mo ya ne papa na wie enti enche bia papa fe Nicolas Gaetano ono coach OJC Nice no wono no be fa Paris Saint-Germain no na fe superstars no the likes of Neymar mo abrante fe Mbappe mo afe Marco Verratti mo Sergio Ramos mo abrante fe Marquinhos mo oh na yeso penny eso ti bia be coach e superstars no na rese Neymar betima koye e ma Paris Saint-Germain e mo sam no ye dia ba ye ko former Liverpool player Diego Origi ene ya wa passing in medicals no se die AC Milan player no me se boy no ababa ye AC Milan player when ye Liverpool player biom eti Diego Origi no wa ba be fa tima ye fan AC Milan se say one ni abrante fan Olivier Giroud Zlatan Ibrahimovic mo be podjuma no e dia matime fan AC Milan ya kamu sam no ye timi dia cheo ene ya Gabriel Jesus e so timi passing in medicals no na dia ma Arsenal e se say the Arsenal number 9 amanya no foforo e Gabriel Jesus jersey number 9 abrante ni be she no podjuma no one abrante fan Ghana ni abrante fan Edin Ketia afi Bukayo Saka mo afi Arsenal nim ho e no so betima hye ya dem sam no Yadi aba yasi Chelsea per Manchester City 3 players Blatefan Raheem Sterling Nathan Ake and Blatefan Vichenko no yasi Chelsea actually te and come Man City say mo mlati am yesa we yenya na o mani baje me no kase nyame adom chena and Man City for and so ebe respond Chelsea tima ya fan Chelsea say mlati am yesa mo dia bay ya beton anase enton no mlane krabia ne be kire Newcastle and we ya Blatefan HFS Steven Botman no and mlati no na say Newcastle woman ya Blatefan HFS Steven Botman no wamati me wiase sa brate no ebejeje kire ho enso timi atwa wado oni abrate for the current tripia ebe po kire ho e de mo pani fan edi hey ni team e fan Magpies Newcastle abrate no o filili metopo 35 million pounds and Newcastle e de kofa abrate na se said abrate for Steven Batman no enso be bojuma e de mati me fan Newcastle de mo sama no ye de aba West Ham and they almost what ma start on preseason no na say David Moyes wo ko start features Scotland e timi no kase the West Ham e che yipia no wo so timi start on preseason na ene ugrama na je David Moyes se ni netima giye pa se atron last no ne mlate no so timi aba start preseason no e mo sam no ye de aba ene ya ko Manchester United na se part 2 no preseason no wo so chase chese down Sunday no eno mo chase na mo to aso na of course ene mi romo current ho na je se senior players ne bi atimi aba David De Gea me koto no afi Marco Rashford ono so me koto no ho Van der Beek ebaye Jordan Sancho ebe pmo afi Anthony Martial wo mo ni asu timi chese mo ni asu timi by ebe start preseason no no pen fan Eric ten Hag senche mlate ni bi beba na afi bi so timi akolona ye de mo sam no ye de aba me no kase de akato ni bro na Manchester United ani abrante fan Frankie de Jong so timi awie 65 million euros plus 20 million add-ons and me no kase de wo me de Barcelona for so timi reach agreement enche de no so betima complete ye de mo sam no ye de aba me no kase de Barca wo ma ka kire Bayern Munich say Robert Lewandowski no 60 million euros no
mutua anko mutua se kwam ya kokwe wom de sikom betmetua ya 40 million euros ya no na basa for so betmetua ses kano e de ma bayan se wom nye 40 ni dia ene Robert Lewandowski no anya dom so betima sign na ya de mo stam no ya de aba enche Man City wom ne abrate fan Ramirez e betena se na fe contract negotiation no e so betima start na fe Mr. Ramirez no e so betima start the contract e de matima ya fan Man City ya de mo stam no ya de aba Paris Saint-Germain no kasere ndura wom de bid no kopie mo e wo Inter Milan Skriniar wom kono wom de abrate fa Julian Draxler e sa di sikaka ho de no na Pepe Morata e CEO e de matima fan Inter akache Paris Saint-Germain se masa munye serious mo pa abrate fa Milan Skriniar dia 70 million pounds mo de badia Milan Skriniar no wom be jano no so akosi kan de ma Paris Saint-Germain de mo sam no ya dia ba nyame ade mo chena na King Lukaku e touch it down e wo Milan krom ho no so akwa ni medicals no e de ma Inter Milan Pepe Morata na country no ano be ro chena na Lukaku so e kwa ni medicals e de ma tima ya fan Inter kwa ko bolon e de ma Inter de mo sam no ya di aba Ousmane Dembele nyame ade ma yawa de ben na ne contract o ni Barca wono e bebe wieye na de metete se PSG Chelsea e na fe Bayern Munich no wo ni aso show interest e wa bratia ya fan Ousmane Dembele de mo sam no ya de be fie to ni enko me no kase ne ya dream self situation e de koma beche United se emlante minu wo ni bobo che kabe akabechem entoma dreams bratia fan Idrisu Abdullahi wo ye goalkeeper and a fake Clinton Diodo na bechemfo akache dusas for massa munye serious amnate we not for sepa and omo dia bon ho me no kase bechem se samnate me we won ton and firma dream says edimu samano ya dia ba a shadi code say yan confirm say nyame adema on the 9th September Ghana Premier League na ye bono won the ombe start on preseason no a first week of August and a team for na shadi code so ebe start on preseason na ya edimu samano ya dia ba Musa Abrate for Musa Nuhu and so standing the contract no edema St. Gallen to 2024 oko St. Gallen Switzerland e hono mubutu na na Brate for Musa Nuhu defense minister edema St. Gallen 2024 na Brate no so tima stand edema no ya dia ba Santi Kotoko ewuramo RTU David Abagna akabe 20% na fe David Abagna be she Jesse esia kan edema Fantabulous Kumasi Santi Kotoko edema no ya dia ba Hasofo coach Samuel Bodu etima break Hasofo players no so mun kofie enkojo mo me eche by 7th July no Hasofo starting preseason e de wuram e de chain CAF Confederations Cup nyame adama on the 9th September no e be share se edimu sam no ye de aba House of Folk omo abrati fan omo welfare manager IFW Tando me no kaso se enche woni House of Folk e be ton kwanta pai e sa se e kwan House of Folk for e de ne force no no opene no wose na ni timi so edimu sam no ye de aba GF General Secretary opene fan MacAdro actually e de akoma e CAF se House of Folk ene Asante Kotoko e na fiwe on be represent e wo CAF edimu sam no ye de basabre ye nyina ha na kwesini afia enso ntoaso enfa Kasiebo mu ode no enfa ntoaso na mese mo kan kire amo amutu abanfo no se omo do mu hu wai ntime ko Abrempon opopuare ena motene ne no fidade ntum bro na wo twabi ane na duna ene fi bia e ba ko osese de onene mo oh aden osena na eguna ni ma zinto fi twabi Nana dia sembe ba. Okay. Yamfa manfo adwenkyere ba akumianu bi abanto asoma abusua. Me call SMS, text message. Won ekuta Yesu moja ene mekyere yam ene smartphone no. Won de kakra fa no si aba ma me kan me nsape. Ti de gwachi na mpamcho me ntumi nkan. Ne akọ Facebook nso akra. Wes me patcho na nado. Do whatever you want to do. Stop big promise. Your promise becomes so Ghana difficult. Yes, and another portion of our say na ma Ghana head ding. Example cathedral. Ubeko be binan ko for sensu e tie form nom. En ko for tete form tire school for e biti niasi sua de osimidiskan ko si cathedral. Eko yi nyame asoma wo. Nyame wasoma. Ona asoma kanu no ye bo Samuel edifi kokobin AKAKKB ena ebai. Srebo na srebo ese enempa ebo say Nyankopon beba abesra Ghana. Tweye pa was here ya hweye papa as I have already said, I will never put myself in any bad things that would disturb my life. And as on there play obey den akoma pe onfa no ko shadia
ebehanimu nti ono kasa tia na ese demonstrators no so omo de omo akọ demonstration mu ama obi ani ye to from kra ye prepare bi mo so de onya sa ye senior Wilson edifi akemanso ena eba emiensa na si me nkan mo kan na mo fa nchem yenko Facebook akra Daniel so dia odi aba Daniel kwasia 9 dia odi aba so me hwam live every akem odan achem odan na wase hwe e wase ye yetimamufo a ye hwe ne ye di mraso wo kwa demonstration ya ma otumi se kokoye ukoye na wo de ebo ahye wo pocket mu de bo ahye wo bag mu adoye David uye David ukogum Goliath ben wo wakwan so akokum no nti wasesa bo agu bag yey and into so no de sa fix hwan for Ghana for mu ye no enya de atwa yi Rise Ghana for no de omu ye no enya papa Simba so dia wodi abe no se me hwam live kona ayata kwa na say Ghana is a free and a peaceful country enunti yempanifo no bo mu nhwe yie na ba bi omode ye ko ne de mode ye ko obronsam jem we so dia ba tutuka obuase Evans o say sa Arise Ghana for demonstration yom ko ye wa hu enya kura na mom munsuro nyame mutimi kwatobo eba posifo ye di o ono ne dia wodi aba ni Emmanuel Tawiase Ahenkan FM mabo adwuma mam good evening papa o say ya frame ima hwam live ewo enkranteshi o say Ahenkan ma ye ni nyina Ghana watiam wa ha se Ghana ba bi ekonie nyame hu ye mobo bo sheba amist se on de wo pagana fortune so munya gidi onana adum nanado ode yebekọ bọhye asasire so my fancy ya na yankwana kusi na menya mayi ka ne se nanu adam se kwasia de ye twa mu ya kwasia de abrantie bi wa benase ode afrifa max wo afrifa wo sheda boabo mo abenase youth me fancy abenase youth for mo boabo mo ho clean up exercise benase wo mu prapra ye ma hoye kama hot kama enti max free fast mu participate ya mu de mu hye mu a mu de ahoden twen apepa ba bia dodo ye hyehye ya twi gatam ramo di mo enti abi stand for mabuna nanu Sunday mu ye ma na ye fe me de mentimi amba bi den so mete monka nyami enhyira mo na ye nkoso anya ne sa na abnase emfa ntuma papa emfra okay anyway your producer Amasafua aka Atwe Kwame Asante aka Sir Charles ene natade no oso bia o twa school for akoschool pa ababeka ho okay botuam on ade ko Facebook live and YouTube Billyman technician on duty akinkanfo ya woti yanka me kwaku enin kwakuapem no yakuapem visa no yafanti o debi fantina zuzu no okay ana kwaapem so ni de debi na okai tenganvo ya woti yanka eza kwana ya on the Bible na da phone so no na za ko no yakuapem ni oh efiti asam no wotro dey okay ya te mi di kwaku enu kusi buadum mene afia ampofuwa Kasiebo na si esi echa